Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. MLA jangka Bharatiya Janata Party uba Alexander Elhek ubulongru menteri jangka Sarkar Jilla ula penpau ba menteri rang ba ka Jilla Konrad Kongkal Sangma udai ban Shimrai helor ka jingdawa jangki sang partai kibadan ka kenhun Meghalaya Democratic Alliance kababat yu lakam sensyar ka Jilla ban wengno yu James K Sangma na ka kenhun menteri lani kini no ya katnat kampo yeng na James Haka jinga keren baka Batisi TV uba AL hek haka nyautrek rumpang arjar arpau ula ong ba menteri rang baka Jilla udai ban Shimrai ya ka jingdawa jingi parlok bai dan lang haka Sarkar MDA laban kedohang ni bagi sang partai ki badan haka MDA nadu ka UDP HSPDP bat PDF kila dawa yu menteri rang baka Jilla bu udai ban wengno yu James K Sangma na ka syuki menteri lani kini no ekatnat kampo yeng na namar ka jingkeno bu dan keti hikam khai tu bat kam ti tu ya udew yang bat kiwe-kiwe. No allegation until unless has been proven. Ini pala menong baga di pula long corruption. Benda ngi baro ki ong bet baga goal scam kini katai baro board baga corruption. Teh kat kejagat baga inquiry kadang ya ke CBI inquiry ke lawan. Benda ka lokayukta ke lawan. Dekat adin bala proof kata bagaladon sisang kita ngina galang BJP ngin sa sim yung rai ya kay ibu di benne na de matsong na de benne no benne na manum ne pat kani ka MDA government ay kato ka meeting jong UDP ru ba khalai trik ku January ke arajar arfo ga balong ke meeting kilo ong banai ban buta na daw bagi ong lapalat ay corruption kata ki ong maki ngi puli kata ku bon tingiru ngiwa di jingsyal na ngilap mong kata jingsya inhap sih megerai, itu do gerai ke balok persya ke menjung paiba, ngingin habman di paiba. Orang yang pimpin dan mengi BJP, buat mengi baru ke alliance partner. Ila ada keren hadu cabinet meeting. Cabinet meeting ila keren, ni keren tu isu apa deh? Ke platform ke bahaya do ang dia, ke berpajulap ke history jong Meghalaya, menong ba ke cabinet meeting kan yesong diperkat alor ekumno ban weng dari ban change portfolio dari ban weng nu minister ni kan minister nang di kata first time ng perioso ngalalong mendaki harus lanjut ke santum ag election laya aku harus tem mendak ku memilih ku minister kemudian so silu mendun kata kan kabinet menong begini berkat kuno banyak reshuffling no portfolio nomor ban kata benda mengenai snow ba kata kata ministry atau minister oleh tani kumde first time so amna kalong kumta syang pacok puli kata kubor kalong sisa kumta wat ki minister bi om resign no dalam weng James ne dalam chizo portfolio so bagaladun ga kai mamaki kilayo ai kai ga nurim go biang na